बोल, हरि हरि बोल। सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री परमात्मने नमः। ऊर्ध्वमूलमर्धशाखमस्य तत्रारुरम्भयम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अधुर्सार्धो प्रसुता यस्य शाखा गुणा प्रवृद्धा विषया प्रवाला। अधश्च मूल्याननुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। न रूपमसह्य तथोपलभ्यते नातं न चार्दिनं न सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थतमेन सुविरूढमूढमसङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा। तत् पदं तत् परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न वर्तन्ते भूयः। तमेव चाद्यं कुरु सम्प्रपद्ये यथा प्रकृति प्रसृता निर्माणमोहितसङ्गदोषाध्यात्मं नित्याभिनिरोधकामः। न तत्भासयते सूर्यः न शशाङ्कः न पावकः विषयानुपसेवतो रामन्तस्तं वा विमुञ्जानां हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। कुटस्थाक्षर उच्यते उत्तमा पुरुषस्तन्यात्मत्रयं भाविष्यं विवर्धव्ययैश्वर यस्मादक्षरमतोऽपि क्षरदाः प्रत्युत्तमा। अतोऽस्मि लोके च वेदेश्च प्रथितं पुरुषोत्तमा। इमामेव शम्भुरो जानाति पुरुषोत्तमा सर्वभावे। तद्बुद्धा बुद्धिमानं स्यात् कृतकृतश्च भारत। ओम तस्दिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्याजगन्नाथाय नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम श्री जगन्नाथाय नमः। जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। हे महाप्रभु संसार कल्याण करता।